cái đi cả là dùng cái sâu lông màu nó dùng cái sâu được nhiều dùng đi được sâu bị đâu mà lông này lông màu là nhiều đi ba cả tụi mà dùng con đi sắc khoa này vậy thì mà đó tăng nga thì con nó là frozen thì sao là nhiều rồi frozen rồi đó chỉ khi vậy thay hà đi tại vì tôi nhiều rồi đã là sát đâu làm nhiều thì khi bị đâu mà chỉ cái vậy thay bị ta đi về sao làm nhiều lắm nó tăng nga chất ta vật ta mấy ta làm nhiều dùng nó đó vào được nga được con nó tăng nga thì rồi frozen thì về nhà thì làm nhiều thuốc thì này về là tại vì tôi ăn nó lát đấyဟုတ်တယ်ကဲဒါသူမအခွန်ချုပ်လုပ်ပြီးသွားရောနော်အဲ့ဒါကိုဒါပစုံအကောင်90ပေါ့နော်အစုပ်လေးလုပ်ပြီးတော့မှအလုံးလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါဝါလုပ်မှာအောင်နော်ကြောစားမှုပါကဲဒါချိတ်ဆက်နဲ့ချိတ်တော့မှာအောင်နော်ကဲချိတ်ပြီးတော့ပါပြီရလာတွင်းတော့မှာပါလေဗျာဒါကchất tôm phiếu ở mộng ဒါချက်သွန်ဖြူအမုံပါလေဒါကြတော့ဂျင်းမုံဟုတ်တယ်မလား chỉ mộng ဒါကငရုတ်ကောင်းမုံဟုတ်တယ်နော်ငရုတ်ကောင်းမုံလေးလည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါအချိုမုံလေးပေါ့ tôi là mình nè thấy đồ dài ở xuống ăn chả đó chua bị ta rồi đi là rồi ya အချိုမုံ là lia bánh ăn xa đi ပြီးတော့စားပေါ့နော် xa nè nè bia tây lên mà nè thế nè 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 thấy đồ dài thì nó thấy lại thôi စားကြော်နေပါဗျာတော့ထောင်းကြွဖြစ်သွားတယ်နော် nó thấy ဒီမှာပြန်ကြုံသွား ăn xa không mà nó thấy lại thôi ဒါဘာမုံမှမထည့်ထားပါဘူးဗျာကဲပြီးတော့ပါပြီဗျာသစွန်စုပ်ကြော်လေးပေါ့နော်ဒါငဖယ်တို့ငဖယ်စုပ်တို့လိုမျိုးဒါဝတ်သားလုံးကြော်ချက်သားလုံးကြော်တို့လိုမျိုးမှာဒါပစွန်လေးပဲဒါကြိတ်ပြီးတော့မှကြော်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါဒါတဝက်ကိုတော့ဒါဒီတိုင်းလေးပဲအချောက်လေးပဲစားမယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်တဝက်ကိုတော့ဒါသူမဆက်ပြီးတော့ခန်းကျင်သေးလေးနဲ့ဒါစီပြန်လေးချက်မယ်လို့ပြောတာပဲဒါလေးပါပဲကဲမိတို့မိပုံဖြစ်သွားသည်မသိဘူးတဝက်ကိုသူမဒါခန်းကျင်သည်နဲ့စီပြန်လေးချက်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တဝက်ကိုကတော့ဒါဒီလိုလေးပဲဒါဒီတိုင်းလေးပဲစားမယ်ပေါ့6ကလေးဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒါပါပဲဒီမှာလဲရပါဗျာ